Mizoram State University Demand Committee lunglei chuan HPC Vice Chairman Puvimal Somtuang a in State University chungchanga malak nakal me kan soipui baka State University Muntur Melteramami an enhova HNT Minister Dr. Valal Thanapo in Mizoram State University a class kalpueni vathe nan malak sel ani twasoye Theiria ta leimin chin na mun hel na tura kong chung lama kong sial thar chu July ni thum zir top nia Tunkar black top tanani a chun lama ruwa asur rova na tho thei zel ani chuan karle chu ga zo man be se ni thu PWD ho tu tenan swe Remnani sanghi somni paruk chu MZP buat sain juni somthum khan LPS arena folklana ursun taka manani a remna le muan na awm the na na tholok Reverend Dr. CL Minga hena Khwalian Home Minister Puke Sabdanga chuan choi moina atlan Chief Minister Pula do ma chuan tundin huna Minister Te na chanbual sik soi ngai anti lo thwasoya minor reshuffle voi som don an nei to thule abo ruwa ka zir chela kalpui chho ani don thwasoye Lalram luni chote kania Tunkar chhunga Chanchin Thar langsar zual te ilongai thlang u Mizoram State University Demand Committee lunglei chuan HPC Vice Chairman Puvimal Somtuang a in State University chungchanga malak nakal me kan soipui baka State University Muntur Melteramami an enhova HNT Minister Dr. Valal Thanapo in Mizoram State University a class kalpuani vathe nan malak zelani thwasoye Mizoram State University Demand Committee lunglei te hian July ni thum zir top ni tu khan HPC Vice Chairman Puvimal Somtuang a hi achena ina in Chief Minister in thil tul le poimo dangte akuta ada angin State University in a huam tel tur Cluster of Colleges a lunglei Government College le Mizoram Engineering College baka Government Jebona College tel nge ni sendu thuan thena malakpui turin an ngen ngalbok HPC Vice Chairman le MZSU Demand Committee lunglei te hian State University munma turarwa man Melterama Government Jebona College Rambulami po amuna enhovin lungleya State University changtlung takom the nan kongsang sanga thoho zel dan tur le malak chungsom dan tur te an soi ho bokani HNT Minister Dr. Valal Thanapo in July ni thuma Higher and Technical Education Department review meeting voi ni na anei puin na a Mizoram Engineering College to class tran thwai theitura kalpui mek ni in Mizoram State University din tharpo class kalpui ni vathe nan malak zelani thwasoye Higher and Technical Education Department review meeting hi HNT Commissioner and Secretary Dr. La Rosa Machwana Kaishwaya Minister Dr. Valal Thana chuan thu soin kan kaldan le malak na kan thir hova kan ennon hian kan chaka chu chuan minor kal thina ti a HNT Department official te thoho thatna zara maso na duom tak tak Mizoram chuan a hmu thu soin higher education tan thi top chhu ani thua soi Minister chuan tun hnaya angeda assistant professor somthum parukla kan ni baka rusa assistant professor somnga pariat lak nge anni thule contract assistant professor za somsari da nge anni to thua soi bok Theiria ta leimin chin na mun hel na tura kong chung lama kong sial thar chu July ni thum zir top nia Tunkar black top chanani a chun lama ruwa asur lova na tho theizel ani chuan karle chhunga zo man be se ni thu PWD ho tu ten an soye ni kumatanga Theiria tiway filling station bula leimin thin chu kumina for alo thlenin amin chunzom le a liu theive wak ten har sat na an to fo wang le antang khan fo awangin liu theite chi zo theiturin kong chung lama kong sial tharani a ama ero chu ruwa asur chunzom zel ta ka wangin hunrei tak na tho chunzom theilawa a nuwa le mipuin har satna an to na satto si awangin July ni thuma tangin black top na tho chan ani helai kong enkol tu PWD Road Division 2 ho tu te chuan black top chin tur chu meter za som sari ani thule black top na an chan ni July ni thum hian meter som ni an black top man thu an soya chunlama ruwa asur lawa na an thok zel the ni chuan karle chhunga an zo thei anin be se thu soin an kong siam lai chu chhoul takani awangle road roller pa ngai man thei ani lawa wangin kutanor chop ngai chi roller an man thuan soya hei hian na tho ati so lo pha thuan soibok Theiria kong chunglama kong sial thar hi bial to MLA Pularam lena pa puyale PWD ho tu te chuan July ni khat sang ni somni parukhan en hovin pupa puya chuan thil shi chiang manglova politics khelna ata na helai kong an mang chin chu thalo ati thwa soya he kong hi MLA fan manga lai tlang ani thule
retaining wall po athena zar chu MLA fan manga LC tenen aba thlawa an siamani thu soin malak ani dan le thilni phung zir chiang masamang lova social media vela anlo soi ve chiam chu a fulo na chin a om thin thua soya theito pan chwa reng laya tu te nemo politics khel na rem changa ta na man anlo tum ve fo chu thalo ati thua soi bok Pilar Ming Sangi Senior EE PWD Lunglei Road Division 2 chuan helai kong hi an ve thu soin ni tin ama point phone call adon thin thua soya June ni somthum chonhlama bungrua te lakhomin July ni khata black top na tran thei mai an tum laya khwa achia zel si awanga na an tran thei lo thua soe MZP headquarters lunglei shwai tu te po in July ni khasang ni somni parukhan PWD Lunglei Road Division 2 EE Pilar Ming Sangi an hua Theriat kong wanga zirlai te har san to mek chungchang le ATL road kong chungchang soipuin hunrei takatanga cheto theriat kong awangin zirlai no pangten an exam line a hun taka school an thleng theilo thin tian soya July ni somsang ni somni paruka college tan ma ngeya kong siam that ani theina ata na mala turin an ngen ani PWDE an muzo hian MZP shwai tu te chuan Lunglei South BL to MLA Pularam lian pa puya hne Theriat kong chungchanga mala turangen na lekha an theluta kong chungchang chu an enjui zel don thule ahun taka na zo ani the nan ma an lak chun som zel don thuan soi remnani sangni somni baruk chu MZP buat sain June ni somthum khan LPS arena folkland na ursun taka manani a remna le muan na aum the na tholok Reverend Dr. CL Mingat Nena Khwalian Home Minister Puke Sabdanga chuan choi moina ahlan MZP Vice President Pu Sangming Thanga Kai Shwai Remnania Hian Khwalian Puke Sabdanga Home Minister chuan thu sohin kumina remnani lomna a remna atana thnem ngai taka thok tu zinga mi Reverend Dr. CL Rema choi moina hlan ani chu thinlung taka lompui thwa soya remnania hian remna siam tura ral thuam tunga lopen chuak MNF te chunga lom thu soin an lopen chhuana kong lo sia saka lal thu thleng kian tu pulal than hola impact na kha an choi moi non le ti asoya koshan shwai tu te mizo zirlai pole remna atana thok tu dang zong zong te an choi moi bok ti asoye khwalian chuan mizoram buai na ti top tura remna thuthlung chu thuthlung thabera pol ani kherlo mai theya remna thuthlung zom hlo ber jingami ero ani thu soin hei hian mizo chu namrin om kan ni na atar lang atia zirlai de chu mizoram buai chanchin ziana le khabu chia thin tura cha in sarkar le tomngai pol chakna manga dan ne ahar sa thule inven dan thaber chu mani inven ani thwa soya tunlain mizo thalai zinga ruihlo ngolve antam thu soin zirlai de chu ruihlo laka inthiar fili ma ti chin haulo turina cha bok remnania hian MZP president Dr. Silarem Ruata point thu soin remnani chu mizo mi puiten in remna a in hial na chok chuak tu mai ani dona an shia da wangin MZP chuan kumsang ni som pasari khan remnani man arela kumsang ni som pare da tanga man tan ani thu soin MZP kai shwana hnuaya remnani hi man ani ta ka wangle sarkar point program dang siam lovin an hun buat se chu alo pom mai thin thua soya tu po sarkar sila remnani chu MZP man zelan tuma political party tele polten khatten ashana manglovin nakumkum sang ni somni pasaria chuan remnani ani ang taka ahu hawa mangho to le program dang siam lo turin angen remnani sang ni somni paruk lomna hian Reverend John Raldo Sanga moderator Mizoram Sinot chuan hunsir mangin pusilal ming sanga general secretary chuan remnani lo man to dan report a pe ni Chief Minister Pulal du ama chuan tundin huna Minister te na chanpual sik soi ngai anti lo thua soya minor reshuffle voi som don an nei to thule abo ruwa ka zirze la ka pui chho ani don thua soye Chief Minister hian juni somni pakwa thotani khan an party chung in khoma thu soin tam chan ve an sarkar ta ka wangi mitam tak chuan minister te na chanpual thak thleng dalian tak thleng tura an ngai thua soya minister te an thokrima an department chan te an bil don chau ti soin central atanga thil ti ngai ang chi tele department in nerem deuh tur te chu ti danglam zeu zeu an nei thung ni na soe pudu chuan kumtam tak chung an policy an fawai pui to thu soin party mi te thorim na le mi pui te awanga sarkar an ni thwa soya party mi te chuan thei top chua sarkar tuma
malak kha anti tur reng ani lain Mizoram mipui nol puin andu saka antung trai puya andu sakna anhlana wanga sarkar ani ti chu thenghil tur ani lo ti soin mipui nol pui pen rual zela kal tur kan ni a mipui te po tun ma sarkar ai khan kenia chuan anin ti nei tu em a chu wangin mipui kan da poi mo hle tur ani atibok pulal du oma chuan minister tenan na chan pual sang sang department thewa ramlak tur ma chhop anlanga aviau ti soin corruption laka te system chelutuk laka te na tho quality chelutuka tele ramlak tur kan langa hle atia upat lam apan zel thule andu sakna azara pa ber din hun changani thu soin hemi chan vo achel chung chuan atam thei ang ber ram lak pui atum thua soya pathian hne na rei tak cm ni na chan vo min chel ti ro ti a adil ngai lo thu soin ke aya thazok ti sa le tharau lama chak zok min pero tia adil thin thua soya shruai tu ni chu achu chi ani lova amma lo piang mai ani thu soin an kan party phei chuan danglam bik na kan neya chu valupa council kan nei hi ani chief minister tur hi valupa council ten an ruat thin atibok ZPM General Headquarters chungin khom hi puke si lalian moya General Secretary in nakai shwai ani Mizoram University MZU Nwaya Bachelor of Computer Applications BCA even semester exam sanghi somni paru result chu July ni thum sanghi somni paru khan ti chhuani a hetima BCA zirlai mi pathum top 10 na anlang hetima tronga MZU BCA top 10 rank holders te hi 4th ranked lalchan chhuai 6th ranked zorin moi pachwale 8th rank F lalwat sanga te anni Young Chakma Association Mizoram Chakma Students Union le Chakma Mahila Samiti te chuan CADC a sarkar thale nget aum thenan CADC a MDC zong te hna July ni sang ni somni paru khan open letter an thona mipui te thatna tur ngai thu a sarkar nget langtlang le filfai siam turin angen CADC huam chunga polian pathum te hian ramro rel na lalna le thunei na inchu awanga sarkar na nget kalpui ani theilawa wang har satna thin le mipui ten an lakarin na le be seina an nga chu achhiat zel thu an soya MDC zong te chu democracy thu pui wong nung chunga mipuin du taka an thanna za turte diglo na hnol ngam turte nalak chung changa aphu le thiam te ngei chau la turte 6 schedule dan thu pui zom tur le sarkar nget le mophur na la a ramro rel na tha siamani the nan te tho ho puya an soma YCA MCSU le CMS te chuan an ngen na hi tan lam neya politics lam thil ani lo ti an soya CADC le chakmat nam za omna rin omna le malam hunata na an thatna tur le nam hum hal nan chowa ti chhuwa kan ni thuan soi India rampuma zeng shidan bepui thak na National Immunization Day chu July ni khat Nilai ni khan lungle district tan tlabong sub district hospital a manni in district chunga khoza somnga palia vaccination booth za somkwa ale transit camp pathuma te naupang kumnga hnuailam sangkwa zathum somnga parukne na zengshidan na ka athlor chi pekani National Immunization Day hi tlabong sub divisional officer civil promoter self akomatlaw chuan hunga naupang te zengshi laka an him the na ni thum chunga zeng shidan na pek hun pui kalpui tur chu hlotling taka kalpui ni the nan thok tu te chu thei top chwa tura cha in district chunga no pangkum nga hnuai lam ten shidan na anla kim vek the na nu le pa te le mi pui ten thok tu te thataka lo thopuya lo troi om turin again bok lungle district a NID kalpuya hian zeng shidan na pek tur no pang sing khat zanga somkwa panga tin zone ani a Nimin Khan Lungle District khoza somnga palia shidan na pek na tur mun vaccination booth za somkwa le transit point pathum bwa saya shidan na pek run pui hi bwa sai ni in sha thechina no pangsang kwa za thum somnga parok chu shidan na hi pek ani a hei hi district target sing khat zanga somkwa panga atangin za zela somriat pariat point pathum pakhat ani a hemia pek bak tu chu July ni hile July ni thum hian health and wellness officer health worker asha le anganwadi worker 10 in tina kalchila zong chua kin shidan da hi anpek chhun zom don ani Taxation Department chuan tun hnaya goods and services tax GST registration deal na then khatte chu thudik tok lo le document lem manga deal an ni ti an hu chwa thwan soe thu chuan siama Taxation Department chuan ngun taka anen fia tuwa
hetia nga diklo taka registration deal tu then khata chu ansum do na mun anga an soya mutur anom lova an deal na document an thelu te po fin fia thei ani lo ti mu chwa ani thu soin deal na thin khata phei chuan in le dor lwa tur nei tu te shiat mia lova an ming mangin deal na an lo thelu thin ti mu chwa ni thon soya heng thil thleng te hi department officer ten risk-based scrutiny, data analysis le physical verification ang kalpui me katang mo chwani thu soin Mizoram Goods and Services Tax Act 2017 dani na soy angin malang dan tur ngai tua me kani thuan soi bok Taxation Department so ami puite in nei tu tele sum do na kalpui tu det so an identity document, an address, an mobile number, an email address le an personal information dangte GST registration atan emo sumdon na dang atan emo mang tura deal ani po in lokman tir phalo turin mi puite an nge na in nei tu te po GST registration atan man tur consent letter rent agreement le document dang mo deal tu te chu enfia ma satura ngenin mi tu po in identity document man swal na address man swal na emo GST registration chungcha nga thilrin hel emo an shia ani chuan an hena shia tir thei reng ani thuan soi Agriculture Minister Pupisi Valarwa da chuan July ni sang hi somni paruk khan champhai winery atlo a sarkarin kutna thok tu te ma khwa nga yin wine rule te siam tha dan waya wine le fruit beer azor thei to don thua soi champhai winery athok tu te nen malak dan tur le sarkar ma chhopte an soi ho na a Pupisi Valarwa da chuan champhai winery chu Mizoram winery processing lian ber polani thule kon thok tu te po in an chhor tangkai thu soin an thlai thar chwa atanga wine siam chwa ani chu agriculture minister ani na ang po in lom omati thwa soya thlai dang atanga wine siam chwa zel theini se du thwa soye agriculture minister Tarlan Danin tun nai khan Ministry of Agriculture and Farmer Welfare Nuaya Market Intervention Scheme MIS atangin Mizoram Agriculture Marketing Board chuan so thinga tan cheng Nuai zakwa somli paria sing khasangli zathi somriat pakhat andonga MIS Nuai tangvek yan champhai winery grape b katan cheng Nuai zathum somruk paria sing riat sangli zathi somkwa pasari andong bok Lunglei District Level Authority for Mizoram Government Land Pooling and Management Scheme July ni sanghi somni paruka thukom chuan lunglona printing and stationery munhma le district court munhma in thleng chungcha gan soi ho Lunglei DC Conference Hall thutkhom hi district board sa pinafnit man chuan kai shwain Lungleia Sarkar Office rang IO te antela Lunglei District Court sakna tu rammamo na awanga Mizoram Government Press omna Lunglo na printing and stationery PNS punma le building nena District Court building le punma in thlengba ka siam brem rodna omme chungcha nga malag na te soiho ni in Assistant Commissioner Revenue P Jennifer Vala Shwai Pachwau chuan thil ni phung amuna anzir chian le enfian report pe a malak zui na tole bo zui ngai rotna sang soiho ni in meeting thurel le rotna ba ka verification report te chu thunei tu sa nga thlenin atul da na bo zui chhunsom zel ni se anti MZP General Headquarters Shwai tu de chuan July ni sang ni somni paruk khan an pi sapuya Young Chakma Association le Mizoram Chakma Students Union Shwai tu te komin Mizoram chhunga e-roll sang ni pangale e-roll sang ni somni pali chhunga mishing pun chakna khwa anen ho Special Intensive Revision SIR sang ni somni paruk chungcha nga MZP YCA le MCSU Shwai tu te thukom chuan Filfai taka SIR sangli somni paruk kalpui ani ngei the nan tho ho ni senti a SIR sangli somni paruk chungcha nga MZP malak malo lak to na te thlir ho ni in Mizoram chhunga e-roll sangli pangale e-roll sangli somni pali chhunga mishing pun chakna khwa en howani a SIR sangli somni paruk draft roll chhuat nuwa po uluk taka en ho ni se thati tlan ni in MZP in list ane sa atanga mishing puntam zual na khwa te atul dana zirin ahmuna kala vilzui ni se antibok Lunglei North bial to MLA Puvimal Somtluanga chuan July ni khatle ni hni khan abial chunga khothen khatatlo a tun term chau an thlir lo thole in thlanlea po mi puin sarkar na an lapek don thua soe HPC Vice Chairman hian pang zol ro pui le thil tlang khwa te tlo in khotlang momo le phalak na sang te soi hawani a unit le block te hne na fuina thu soin PMS ti chuan Mizoram sarkar in policy adwan max thai thar le hand holding policy te
abial chu achor tangkai tu anni awangin lom ati thuas soya tun tam chau an thlir lo thole in thlan lia po mipuin sarkar na an pek don thu soin ZPM sarkar pulal du ama kai shwai chu an ring to ka mason na an thole an ma chopte ata tola an tho chomeng thu soin lunglei north bial mipui te support na ama mozel don thu soye PMS tia chuan sarkar policy chhor tangkai tu te po an lom hle a ane na po lom thu soi an bang lo ni a soin kun hatok tu te hlim mel mu chu ama ngei po in nuam ati thwas soya sarkar kumni le achan ve an man chungin lungle north bial mipui ta na athutiam te ti lo anei to lo ni a soin masona sang an kalpui zel don thwas soi bok biala fan pa hian lungle north bial to MLA chuan pangzol group y ten an mamo laptop le printer a hlan bokani mirithei choi kan ko nga MLA fan mandanin du thu asam tok lo ni in Dr James LT Thanga Department of Economics MZU chuan soye Dr James LT Thanga hian juni somhi pakwa sangni somhi parukhan mizo namru na chungin khoma thu soin state dang ngai to in Mizoram MLA fan kan mang thaviawati a chuti rualin mirithei choi kan le ezona siam sakonga du thu ala sam tok lo hle ni asoin livelihood support scheme siam le khotina MLA fan tha tho mu mal taka register atul thu asoye Dr James LT Thanga chuan MLA fan chu kumsang ni somni pali somni panga a nuai zahnia ti punani thu soin MLA in abial chhuma mo endikin na athanganga athok tur po thlangin apom puina lovin tu ma in antidanglam theilawati a departmental sanction anga kalpuin sum audit thlengin sarkar kalphung anga kaltur ani thu soin na tho tur than chu phalchin le phallo chin oma implementing agency a po mimal political party caution te than thei anni lo ba ka athok tu te point signboard ta chiang takin anziak lang turani ati Dr James LT Thanga chuan MLA fund MLA sum siam na anga ngai theya a chu thatlo thua soya sarkarin abial mason na atana sum ada sak sarkar sum ani thu soin adu to in dil ngot chi ani lova athok tu an hathole manna po endika RTI manga zona zo chu mipuite mo phurna ani thu soin mipuin kanti tur kanti lawa wangin MLA kanti chepa atul na fan an man lo pha thin chu chin lo turani thua soibok Mizoram State University Demand Committee lunglei chuan HPC Vice Chairman Puvimal Somtuanga in State University chungchanga malak nakal me kan soipui baka State University Muntur Melteramagi an enhova HNT Minister Dr Walal Thanapo in Mizoram State University a class kalpuani vathe nan malak sel ani thwasoye Theiria ta leimin thin na mun hel na tura kong chung lama kong sial thar chu July ni thum zir top nia tangkhan black top tanani a chun lama ruwa asur rova na tho thei zel ani chuan karle chuga zo man be se ni thu PWD ho tu tenan swe remnani sangni somni paruk chu MZP buat sein juni somthum khan LPS arena folklana ursun taka manani a remna le muan na awm the na na tho hlok Reverend Dr CL Minga hena Khwalian Home Minister Puke Sabdanga chuan choi moina athan Chief Minister Pula du ama chuan tundin huna Minister te na chanbual sik soi ngai anti lo thwasoya minor reshuffle voice som don an nei to thule abo ruwa ka zir chela kalpui chho ani don thwasoye khati zong kha tunkar chunga Chanchin Thar langsar zual kanon ti chwa thete chu ani